عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, tikusudie mna director wei nimfanye mtiti haupesi hauka ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarini ke tawfiki nti hatu hauka ambao banu ngaribi waone Komori wayahundana na daraja iyo nganzo manadamu yake na muo ya enshi yake mnono ngeya jibiwe na turu yaode malaba yaode maadui yaode atujua wandu abausoda hubi haina mndu wambo kana sisi madubilwani sikiloni yao ramwere anima pesa na materieli madubilwani corona ramwere anima lalao na haina zofana riufanyao izenzi ya hizo rilo zao rijihao riwahao ritreteo waloa wade risomesao wana halafu lelo boni mwambia oni ya ukai yoke na ulibali na nabano kutoka yonti mwambao si de maadui aboni de malaba yabo mielewa ukamjaele wabaka mnahura mdio mwambia nizuni ni mwambia oni bana oti malabe ke ngwa mwangalia oni ngwa morea oni ze telefone ngwa morea oni ze costume ngwa morea oni magauni ngwa morea oni ze kabwa ngwa morea oni madala ngwa morea ngwa joa ngwa jo wangadio wandu wasome izo pia shalilo bwamba ukana abanisi defense ngopia ngebano mzewe ngutorengeze mali twenda tolopashia basi yabonga okatiyo mkawanga mwaba uside maadui wa hanyu bo mloma laba mlo wanafiki umashiyoni azali umtreteni azali umlozoni azali umoronize telefoni azali umwangalioni ekakamanto mlole azali ilosu anani muzisaoni ranzi juzi ezingabwe nezinkadane mafenesi nezembweza yari ulana na uzade wande maadui wana mana mdo aboda bana mwangaliani watuka mfure corona imbali yani pia mana mdo aboda basikuloni ya haja nyoti pia wakama amama hankati ya taiha haruma mtanga na ile simsimu dabo wandu wa mwangaliani mdo na muwa hata basalimania sha desai mwana mtukufu Muhammad Kabir kamti prehanza mabilo za kweli halafu tumwambia za kweli wanu wa mtova adabu mi mtova adabu haruma mtova adabu wa Komori d'accord mimi mtova adabu haruma ya mtova adabu wa Komori kamili mafundi wangu no wababa hangu no watata hangu no wa Komori kamili kuna uwana mtuka na rohani ya jabe mi mtova adabu haukawa ni ono wanieshi na ndo titini hangu hata lelo shalelo tiju hata ebanu emwenza shoga wikatunda mbia mgabili banu kutoja aranganyeze juma za Komori kamili yaranganyeze shuli za wandu maulida ya wandu abasamtaze shetwani hanji yangu ranganyeze nyikumbi za wandu pia osawa simwambia nukana bani mitu kufanya paraleli wamraatu amma talhatu abari daina azali ama Abu Lahab na mhazi ola haranganyeze swala we haranganyeze nikubiza wandu ola huwa wandu wafu inge hunungo zino ola chauchao abigesi kabachama njena mbiye ezikada shanyinyi ni wenji ni de malaba nyinyi de malaba nyi mdungwera mo waishilia ngamu waishilia wana rugo hitu ngembro nabiye banu usiku yakamade kiazali de amnika ni mapesa udi ya magadiani ya udi ya mwashiani lapitati mduna nabiye usiku ya kanza telefoni babo mjomba za unere na telefoni yapo mduna nabiye mdre kanza lole banu tipu za ja unere bo mjomba zali kabati mdu utuma bialize ruko hizo haina udana problemu de telefoni banu tolada banu kokonge jau hari banu mama ngebidio abaiziwa hari banu mwana kazali be collage hari banu do binge video ya bezara kafanywa jau bezara kabane ba telefoni menyeha kaudwa mdu ujo jau enda haraka wisterno ufanye jau mana mtona mwambia habari na zali ndia makalia nezero hizo pia halafu leo hawa wandu hafungu wandu hatawa dabo mto yele na mtahi wandu wadu mfasirizizani ezendabo ya zamba au ya uka elezala si hali nupia kabati tabu Komori kabati usiku mkomori amba katina mpa hindu ya mpuzia ezendogo pia gizo Komori izo Azerbaijana bana mto yele wa mto samdu ya mabia hindu wa mto utwa hiwandu wa pauso bana mto utwa hiwandu wa pauso mto tawandu wa mweleza hindu ukalele kweli ezembweza ne mijini nezentumba ne makati nezinkada wadu wapia
wande gaji wa ikobori wanu wande gaji wa ikobori tawanu kwa tuta ndani na eziti azali wa ete ini atizo tipia enyi atso tipia bo madaba madini wanu wakatamba ilo ula kamtini yoga bjuka ureme ya mduko tibe ya tawe na mnabie dabo mlo balaba mtoto wa roba uso ganyama wa misiri tao mduko lando nanza hata hajuga wala edeba la hauno mahala balo shughuli wala na mtoto wa dubu haringe zono ndena udosina yode kimisiri katujwa ilando be shughuli katujwa to konstafidi ndobi katujwa to kaunda maindu ndobi ala fule no piye ni mdogo mabagali jemi ungane zembweza jezenyoha yisho cha henti injita cha henti injita cha henti eba nukole komori piye kabati mdo anzo sheo cha henti ya ekati azali demanda yaka ubaki anwe kandidature inda dabo rora mtoto wa hapa uso wallahi billahi dabo mtoto wa hapa uso yabo utoka madia mgoto ba gojo disabe ba angalio azali ngoto amba ntona ngare una disabe ba gasina ndoko katata zino bana utoka nzalo nengojo nda ampare disabe ba ntsoba kama ntolole unere riandi emana he ujodi mizwali kodi ngoto amba ntsoba kama ntolole amantone de na so medikodi iyo ndio mtoka mdofanya elika mtoka ustafidi na ruko indibo malaba mazi ikakoli banu kodi mtwamu aina ya jabanu ya totwa izo yalikwa wanu walikuwa robo 10 na parakiwali wa jabana jona bali wajua wafanye droit de réponse kwa jibu dawa be malaba yao amanzo da bali jabanu jodi jibu banu jala mezeno ko kayam ko konstafidi na ndini hasadi banu wangwenda kwa maslaha tout le monde se dirige vers les intérêts haina mrungu tsawa mahala banu intérêt ndia reg wallahi ke baka intérêt bala eke Mwenyezi Mungu atobuli azali olende bana onupia watu kwa wende wasingania bana ifonide mimi haukana unafiki wahanyu ngo tukizao mndu ifonide haukana unafiki ngo tukizao mndu yoka kamtunda maindu mahala kamtunda na pitali mangalio kamtunda msomo ngamtuko bulezi twa wandu wale ngo aturete wao kidini haina usikona nyasi kwa fumu garini watata ni mwani ndishi papia kabati uzayo ngutwele mmashono debo kabati rogo bana we yarenge mapesa ngutwele no tembe ya ina usiku kamtina baindu mlao halafu hoka lelo hede agutrao banu gutao banu kamtwele washabana ngutao halafu nyimde mao le koti ifoni mwabia lukanywa ruweza shonga mtu wa mabanyi maisina mga matu mswadi mwono mtu wa jifombe hala ajivuriza kamtujua we yatawaza kamtujua we yala adabi kamtujua we yala ada jina abada hubi utabanu kamtujua we ya uwandu da wabi wafa mtu wa kawe mdu ushiriki tende uriswalizi hapo uri tubili uri fanyile chao kamtujua kama nyiwa nafiki hapo nyiwa nafiki na mnafiki mimi tuona makala na mitwana mtomndari ya ni mtafanyi wabwa mtwana mtatoni lali bala kutoka kala na nitaparisha mdogo wani kala na we hafa shawilo lo totukia mboto na wanaja mamada wala wendo hingore meyao koti togeza mahafa yenda ya rohoraze juba uwazazahanyu warendo hama mcheshele wendo watunga uzinisiwa na juwa na baka watu shindwa himida kambili kutori mani mshipa wendo wadore meya koti muwa ni mahafa haina usiku ya uwa wandu hungu wendo hulaende ya zini izodi mabia oni zili duki ya ori tongeza ori rongo wa utungu shamitika komo litika ura mpira no tema abido no jibi wano furahi ebanu basi kabati mndu wa ufikiri banu ondo wanubasi watu wanagentini wa mwekrazeni wa mdendeni wa mezi wende yode guswa bandrabu ya ukanchi hangu yode nchi yonshi yondo yoke tina ta problemu yonsange wazo harumoze nchi za develope na yonchi za shide ya develope amade komori nchi yarumo amani kabati amani yo mnati ulo na wararu haina usiku nga batungwa mbaba ulo wa mndu wafungwa mndu wafu wandu barini otipi ngeiso mndu amadami abuga mtoda bisami ula unende ikoni ngamibana ngama tufundi alimchana heri ya swalize bala ushabandra mabwani hauti jelo bya swalize bala mtuona mnaibulisa ya ajivuriza na riswalize guriswalizo hindi ewe ngwebya likawe yukujuwaza shuruti za swalando kami bala kami ikoni mafundi watu wao bala lema hatu ibwezi hadafe eze Muhammad Uthmani za ufuna wote pia ngao bala wajaza ngamlindo alimu mzima bala ya riswalize za santule za wote pia Abdurrahman Matwani watu mjiulo na mafundi wa jamadu wa ikoni watu nguhem na mjufumu ya lokartala ya jivuriza ukaide ujua swala ya ikoni eizo mdulo na kinu kutukamba ruko hiti eizo mdu mwenza kinu kutukamba ruko hiti wana hatu watawa mwasoma hunupia taila mwishi ya seri hare wafungwa itijima amuni hare pia kwa tungweda bale magari anja wanu wakaza mafungu sino
wajofanya mishana enge mapesa ya njia aeroporo hula bomana bamazi enge mapesa ya njia aeroporo hula hina gari njia ngwali wao wallahi ke gudro ila ya tukena mna ila bana juzele kafuma kama mnaura mpira na mwede batu ndo baba nyuma beshi entendezi na kupongulo ondo apwe mafu watu wene maungu ya wanji ya juzo aeroporo na mtsaisi danu na makulu abu mwabeshe ye igo ondo watu wene maungu ya wanji aeroporo ila juzi ona da vemna jile wankudia jaje wedo debu itena woma amuni directeur we aseri we la kawita zele goza hita hapo we debu pia wedi pia ona duani wawarede hamade FCD abasa ona duani warede hama majeshi kwa dukwenda ufazo wanakofia na wanakandunu watata hatu na baba hatu na wanashwa kwa dukwenda wanajuba wana uzungulia na kwaride washile wanafanya uaminifu wala duani warede hama wale ila de FCD ne KGB ne FBI ondola duani rawatatera wa baba wana dukwenda wana tenu uzungulia ina shuhudi abasa abo waibetina na majida na si salale nti abel kamba dingo nti yale shambani awengezika utawanjeni mabiendi banu ya bukana waroha mihunga na zikale na zinkada ngezazo ike wanma diye diaspora so wane daula haki ngwa unaniyadi hauka azali hano miwachau zola sina mwambilo kan eba no usikwano wakamsoma wakena akili kanyida huu ezenti zonga zo emimu ya mana nti wenge na droit ya lazimu ya zihundei gebie ekenge madi ya undemba la pita diende angali waransi inuti chona la pita lunuma zamoni eke hebe abala mnari ya diendo shindoni ya unde mbahiro shindoni ya hule kabati gyo hadi ya weda ke kuti milioneri taudo henda nganzabo eka husomo unde mbahazi ufanye na mkire yezi emploi ritungu emploi majana manane mashirika majana manane wallahi nge watungu mashirika mararo umane matanu yabo wallahi ke watu kamkomori ya Joshome ege komori ngiyo mashirika matanu wallahi ke watu komori ya Joshome yabo ricreye 884 izini société d'état washila hawe ngamanzo mdiana mbi wala wano ambulube wala wano wisiki ya biyanyi wana para kina vinyo usiku wakaenda wanzi na mnaida sabu ma journalist wala uzadzia ya uka bila wa créer loi mandaya zalinu créer 684 emplois washila hawe des anono washile no iwana nao kabati mdomba ubona bziye bode na madiye de outra rabedzimagi yonzwali wajozo kwa hiyo ataro mali vertige enzimagilo maore ele dzimagilo gazija umwali kwa dawu ya oda shapole wabe mkreye 684 emplois bwana haramu panu msamrede ukwa komori basi wanende hama bweze basi ngamwa traité o hama mama jiru ya swali bulo abungesika mchabanu bwa tukufu njeni mwambie ni ukana je m'en fous ya wana zinkada na wana mahakati na masimsi waroa tina niambi o akatwa baba hanyu wazaza hanyu wadubilwane sikilo nyeni mdo kalifa na mtapendie kana kule basukari na pakanu ndiri itele keire mmebanurifu ojuzi ya corona kokware mwabe wasamba dombare mwabe wasamba tabata asumana rigeze mala unjidia baraka mwana ni malaba faharadu akaunda ile mzadi mumwali au unjidia ma material na gana na majedi na manjuno mbeshiani hata ndokanga nyima marehemu pia ndokamkahama de mazamu ya bakia ndokamka ile ajota bajoramba ondela kokwa mjomba ndo bide dala mjomba holinde la mbaya holinde la ko shari juari wana hata no ili mtife mabinda yare mwana mshipa hapo mtinze biye angwa bogo jawu chao beshe mtati aboge video ni nangale kwa zingwa tu ni bani ni birane Dar es Salaam ne de bushini ne de chao amlibe biye mradi yande adungane naye mrutu ele telingyo hindi docteur hambage na hindi izo pia nda sibo majindu ya shongama na abama valimu shamnyezi Mungu wallahi kamnyezi Mungu ya jomni kani mreketi ya lingana nanyi honnêtement banunga tutanza jipaso sheitwa shawidi ya lingana nanyi emde onondo aeroport wala mbe ikobidire mbe dunwa si diaspora mbe enge wacho jamuira hana zali haina mndwari adumre manyedo tiono film tio jizibanu ila Facebook wo mwalimu mhindi bese hula hindi hayaru mamno pando akanti alafu haina mrulo mwadengu tubala ana waumera washe ola jatozi fuba hare mwana mabi wa ila rumema be ola tabala hare napi ola baraka ushomare mwanginu ola hare mnagaru aina ubiro bala bala ola mwalimu ola du wazugu ezeli zambakisha ni komori
azalido nda hewe mo building yake eti mwende mahime mrondo aina bujoja walare mwa mnapiwe ya rungo fuwe elichichonge lidungo ndo likobo la jau ola bile bana ele paleta lino basi tuhanyi le yare mwa pibala au ya twamare ola bile bana ya sekula mnande ya ruhu yode namna wabakisha jiwa kobori joka ule nazali yode namna eba kumunda meya kotiba hano mewa ega bya juzi sara eja renga ya iriadi kabo manama ni paraja namba bufa washide wanunga wana hakizo udungo hamba sabasha dezenza yabanuka bo mwana ma ulo amba enge akabala joka haja hende haha yabahe ewe mndu tu ndara lijana wa bango jon kwa ziwizili uridu pashe mda gari wone mba ube kujupashia ufanye ja ele namna nabi kujupashia uridu ufanye namna hii uteikono haibako ukati ngo kujupasha kuri kabati pare kujupashia utomna mholo jao ube amna dimi ufanye ja Victoria amna dimi leo Victoria amna dimi leo to mna drop ya bodo se kwaja asuma ni wede raisi mwema bakari tukaoni kwa mna dimi leo asuma ni de raisi mwema amba miege tika komori joka tsende mimi bo fakhara welew yede namna zali ya ndo anadamu wala abunge banu ene mmona ni juzi mwenda mwapwende share neze juba neze sahani neze subaiha ikaula zimu ya obedu wa mhundane na mwira hana yafanye je mwalimu muhindi na mwona juza mu Facebook ya hayarmo mna upando ya kanti o babano watate na ina mrulo mwadi kujobala jahimi ngoro swandaba denkomi ta msekula pia mkomi urende dele panengeli ndo pa amtamba mare ngoro ndochi de mindu amndari ya msidi oya de chefu banga mdoro si amdamme piwa na disasa nyabala amsekwa eleza yedi zoza mbakisha ni juzi motsko mredwasu yole zabakisha sumani mkaba abaya tukaumdeda niso mbaba enda pwedeshe ya ola hatomba izankabwe mafuya si jobo ha ola mbese maungu ya isaya nje hele gaba wanji ola o aeroport yupi ya mone aeroport namna yulo ama shamba ele kafu ele gaba ngono bahanuka popa nyikudu lade de dongo gono bahanuka pompa kudro wala wale mewahata ezi aeroport zo to barrieri ezi aeroport ngabo bahanuka hezi atante keza vyezo moja ezi aeroport wa bahanu ndo ko maflera na mwishezo ni mabia oni beza aeroport ndo za Paris yo hamba ADP les aéroports de Paris Orly Charles de Gaulle Roissy na Le Bourget ezendaruza zingi za batina eza huswele jeshi na hizo sizifanyilia hasi wana kwa uzoma flera wala parfait ili kuna buona ukana endinekio awanu kwa jodo lidia ize restaurant o warengeza uze na hula wa ize security wana balade wana rongo wa ukana utijona ukana ya vyonge homa uswafi ujwani sana problem no ili disperso wandu shadele kafune liga batamba bandu wa ukanti wa pandeshe ya pia mada ya eba kibala mtu kambeleze kura samwele mkanti ana auna ina anu banaba au inni bin mwede mdosome kurasa ndoka mwede msome kurasa bwa baba kapati mdi wana hachoto yande maadi mimi de adu wa hekomori mide adu wa hekomori bo kapati problem na mdi waze eza husu corona ya mhunda nizorafanya neza husu esikuloni ya mjiliani neze pare hizo mwendawe hizo matuka mpuha kabati ya duka na shako morengeti de diaspora eza zanyu hizo pia duka zitongo kwa ya joenda hemindu kabati ya duka na shi unonge ya jiabe kuhimwenda dozina hayasa mdoka mungu wezi unopia kabati ya duka na gari ya wakalicho duka litambali reze pare rene njera hizo pia yue de diaspora yino alafude doramba ebanu wenga mdomo mzini ya nabanu katina barugo ya mfanyi yaoni amudomo mzino kasi na barugo ya mfanyi yaoni mjuha ngamwamba uside maadui wabuha malaba waonao ezenti ezevila nezenrongo kabati uonukana ebanu wenga dola mrenge ebanu karja paro na president wa udeme gwela ringo namne ebanu weza bari tungo so litiwa ina usiku todo joba na mdemo mrenge na mdemo mrenge kabati ujojuzisa abangezi kanzani mfanyeni ni rappel attention les Comoriens ba ngani hama wandu wa dubilani wade mwi wambao Zaimer warabu hamba Alzheimer hama imdubiani yudi wa zaharaka na nyima na ifu aina mahala mabewa nyito amado wandu wa zinole bora wende hunu narede hunu tena narede hunu tena aina mahala mabewa nyito heda nyika mfikiri tika utani mfanyeni rapeli banu ya ukana mkabanu mbihani wa jenganu ifanyi wao litali mbredi mtahaniwa mtu wakakomori wabuba ikajamamba nganu Echebara ikyotsara irenga bara ikaza bara ila zebara ya renga ubao bara katila dutitsa
renga utinze lingosi watondo lingosi watsambasa yode namna marendo bo wakomori basi ngamwambio ni ukana ulona zaimeri nedia tsahetwa bibu izo zae nebeni shami yimi amwambio ni ukana nyudi wa zaharaka shamungu ni mwana haramu watsimbenti yonayo banu bapula wandu waje waribuwe aina usiku ngabatungo pula wandu bomze kutina mabandi faranta yonda warudi dia mdukada bawodo wanzo ni mbete bangamjonika hakibo Maroko ngamjonika hakibo bo Paul Kagame ngamjonika hakibo bomze waja hunujuzi utikena harara banu abasa nazali ngujiro de jem Faransa Rwanda hapuwa wandu waja vahewe yapuwa wandu waja yo problema kwabo aisani kwa dujana mapesa harengede zahe shanyi wakomode mduko jamambia awe yaruliza jao oya isari nika jao oya ri promete jao rijabani rimbella jao izo lizo rotu uweleo abongisi kanzani mwabieni ya ukana ezhaimeri ya mzingarani ebuwebo kwekeja mzingarani abeze fikiri haraka mdoju wa aminu suefu kairi azali rahanae ola hapa rufanyi wa mahadisi hamba ukana ngabo wananyasi wa laziwa uharumana jisi wapulawe manyo hatenai wanuswa ukojo Kamusheza nuko na ruizo ngabo walaziwa uharumana jisi ngabo wapulawe manyo hatenai ngabo wanuswa ukojo ngabo wadungo urengo wa migration wenda ufiro abo masihu wo shababi ngamunazo nuko basiamba si c'est comme ça moi je me désolidarise du gouvernement moi je suis pas d'accord de ça na bala ye piriye la de yaka ministre des affaires étrangères yaka bala enda itahema duilo hibe mapesa rengaenda za le bulo na nyumba komori rahana na ama ministre Mamadou afanya mahamingavi ya hazi wallahi kibaja iziti jo mhukumu afanya mahamingavi ya hazi harumwenti iyo hundu hindi ministre afanya mahamingavi ya hazi ile afanya mahaminjindo izoko jazakallahu khairan mwanama mtukufu Muhammad Kabir andu anadamu wajo yeshelea wa yeshele zizi shati des impôts mitsozi bala yepia zelanda nezengava mitsozi bala yepia kama hadisi na mina wanadamu wanu mwambia oni wanu mwambioni mwende mwambie mwambioni mwende mwambie bango ishiyo wala cheke msia paroheza jimbo hamba tiji ngamjoka uyashije ke kabatimba mati ebana mjoka ureme amruko tije kentu na izo yarenda ebana ngamjoka parambruje ke kabatimba telefone basa minusu efu amwambioni banuka attention a minusu efu ola mengoni memadu wa huwa hentiyo aminu swefu fakiri wa jamda dabi wananyasi warola hitwa ola usufa ijihadi beluli ila popodeza wala upepoda kunukutocho lidunga daina msaidie wala ze yankiliza hao mesekizo omafuni ya wonko arumeze komo za mdu shaminu swefu wa komori attention ye bagari nao minga mwenzangu mtwele wana na idarusi basi yabo ekamdaza egoroleje bahanze je sitza jojo komorano komorabasa kwatsuona poto kwatsuona bahano aina lwele paraki ne majamna nasi kutubadele gari eshimrejeza odele pinda izo parembi na wandu wako lazima watunte basi aminusu efu bwa komori afanya sinema wa komori afanya mabalangu manu na azali wendo zahe na bala ola haka huenda haruma ndongo zindwaji za huenda yado bloki haina ndongo za wangamiza ekomori ili ya sove cousin wahe azadi emwishia bwa komori akamjeshia bahimu mmono juzi ngono zindazila emavuna ngamia ono ara demisione ola kaja demisione ola hani kwa mission ndo haraka wa yajua hizo yazali yarenda daena kama liswe emjua mhusini raijafa ola tajiri mwitanda hamba kama liswe efu hizo anirenda ngojoona wange mwade na benge na palu abonge bidare memna sindano docteur Ali Muhammad yodowe docteur kabento ndo mnikea kama docteur walo komori wafanya ukomplo za uhanzi hazinru mndende ya ula wa yafenyi ma docteur mlo komori attention nyima docteur mlo komori Hasani Haruna Ali Bazi Sedali Kamali Ibrahim Halidi Sufi Saidi owandu wao owenyi wongo ajuwao izo marenda d'accord owenyi wandu wongo ajuwao izo marenda kampanya ravu kumungojo hifadhi ya jembe
izo yarendwa no wamdendazo abangeka mumtika utabana ngeni mweshede ziseni banganye mdubirwa ni wade wa zaimeri ya utode diwasa haizo watukufu na mdo hifadhu aminu suefu shele ekawa pula mru anipwe roho na kabula jaza Jafari na Umar ngwa wenji. Shukrani ya Ustadhi Muhammad Kabir, barakallahu fika. Wanadamu wanu na mwedemu wa uziso wenye umalise amini ya uka ezerego za jirije kaba tujo shinda mwambiene wajuka wahara Sedali Kamali owandu wakanamba idea urongo wa waishiliwa marehemu Sedi Hasani Haruna, Yusuf Saidi, Jafari, Jaza, Ibrahim Hadidi, Umarum Husini na mwedema tundo wandu wao owenyiwo ngwa juwa izo warendwazo abungenyima doktori mwamba yibidi mzihiri wandu enyi za hojo kamade wabai kamsoko mori mitu abanguna zentiro mani wade arumwensi yinu ni rohe batina ukatiro mani wade ojoro sele zinyo ambe banuru ngwa ni shiba okozole zito ambe banuru ngwa gulala nayi oli hodisha deli prani gojonda nzishe smekta ema doktori wanju walo yabu kabatimba mrushindo hafanya ba system hata hazali samdo ayo ngebiya pasura ayo ngebiya libeja yose za rione da telefono hanje kama mjoshinda una gari clinic mani kwa masondo angali yoro tawe rija clinic yangu el clinic tsadarigele fukola kongoni tambe clinic le malundi nenele wako eshonge sungo unja hata bandani no salo ndo ndo bwa clinic bo mwenza shonga kabati public kabati l'hôpital public kabati msomo wa public waho wana wakomoripe tiono beto tio jana mwotone zuma basi skeleti shia toi ntujwa widodo huiba wahamba yundu yambao mautun wa qatlun ando wanazona zali tawa usha imani wasome mambise nguto la'allahu yatafakkaruna bese nguto jofikiri mbapi wamba ndio ambao mautun wa qatlun o wandu wafakomori pia ti wavumbua wanu do wakawana na fujari izo mort suspect soit wali soit poison soit wa torturewa soit warema sindano soit wafumwa ebo uyelewa ondo elezo wa huzingiza ha bamungi absikantani mwabieni bana qatlun iyo mru ya ulawa mautun wo mru wala tunafanya kusida hafu wala halala harimani bwade hafu olange shawanu wanu wa ulawa abala jaza ilandere made ya mrenga usifaidi akanamba huma Ibrahim Halidi wa pia ina mru atokana ndini la taudo hende utujoka deza Papachenko ekaukaza ulaba yabo tena yabonga muambie ukana besede nswara ru eke habari za komori wa irengo wa ibita do ujoni wona shakuna uniona direct tena wakati ndoka mbezi habari zangu bana eke kujadeza watulili yabo watamba majiwa hano watulile roho ekakamja hizo malalao basi yabo kuna uniona tena paka habari za komori wa ibita we hiyo do ujoni uniona abonge aminu soefu bwa komori gebidio mdo mdambuwa ola juzi tadi kamonao kuja polo atawe ngono tifanya hazi hata utongeza hata ngobe wangu abasa azaliola ola akaujabala ili atawe yarudia fanya mbaino ambao salbulo yadia fanya hazi za kishenzi ayude president kaabo wodo wakili ngujo parata ola mnaba yakauburengwa ni makro ya diamru ya fanyilie hazi bas abo miyele wabo komori abonge yabo wa komori na mdoro arambu wa ishele baba pula wandu wajwari weri febari ngari watambishao ekaito karifu haraka ni owajoka na muo ngelazimio mdojwe maadui ya hentinu na mdojwe maadui wa hentinu wangari azali warirota ruwajibenu waruwajitataza banugabo malaba ya henti ngabo maadui waloma kosiani jo warendao basi mwengo ni mwandu wa mando aminu soefu wala
au ka azali olanga rujomba kana linu da bali tsojwa izwe lirendao ni jinru favalu di tsojwa iwando abausu sha oandwachi waunde yabidi mwarambu webo watukufu zondi zora kanzari mwambieni amonge ngambe sala ya mwisho bambe sera kwa jawahi wa roha hazini omeki usufabdu latu ifuhomde kabidi kenga hazini ya bara kuja roha usufabdu latu ifuhomde ikabidi kenga hazini kuja roha utambe kujaka yabo akatetabu yo ya hiba bahu jabo omeki waona mali yabo waona zindu zinji yabo mtifanya maka mtuishia walaidi ho itanda utambe mimi tati roha ulo yabo mraji bahu kabo wetido wakanese mali wetido wairenga shahu pare mwinyi ngojerenga 13,000 euro kuna urenga nkamenzima ngabo wamba ungi yo 6,000 hara nzima ngabo wamba ungi yo 6,000 ngabo wamba 7,000 ngabo wamba 8,000 euro ko twambe zindu zadunga abo pia shepa mkunisho yabo zekidani neze hara neze brasele neze bangili neze hare neze ngo izo pia boswab de la tuifu boidi bolaila boba hasani bo adidi bo wana mfanya wazo mekinyonti pia nyinyi commission nyonti pia amtuka utamsubuti mwambe ukana 13,000 euro kenronga ukakurenge basi babile litamisha boidi udungwa bokana aina mndu mitanda wa mwana arwani udwa fahari wanfaringa yongu tola pizza mdaza ntula pizza boidi shahidi wedu apare mwenye dhahabu ya watu kumrongoza kiche wili boidi ebanu mimi zoba ebona ba uswa ikoni na mitami udunga bo mndu ya adunga bo ntoka mba mrongoza kenga bina haki waudo baba hangu na watata hangu wanisoma wanilela tiwa ba usota maka mdodo na hii ko jamba mndu adunga abunge kamdarwa zini nyinyi watu mfanywa azomekio ayo kejani ashe ulimali riulivya ukari hansi mapesa abo yanyisi wa mrenge mliba mfanya azomeki ni wazali mdigo jamba ngaribu amaki anyumeni eje kanza jafanye baraka kadha eje kanza jafanye hazi ngaribu ari msaidisha ngamuhibia watu si ono mzali tuo juzi bano darenge yemeki de banki ya hanyu weika yao karimbuli ya honi mche mwente se mali zanyu unu limsailisheni ikoni mteje moroni fumbuni tujini na mjeni ulona mali ya biro yacho Allah yakhrib betkum sabani wa misiri na mwede matsaise mali zandu mzidi bebo urisi na mwede matsaise mali zandu mzidi bebo urisi mafundi alihaji na mufti na watu wa Saudi ngoni mwadungu wabashi nusheo wallahi bila msutana bia numalaba msuwa numatuindi sheondashi engoto tuka ujambe kami presida uliwa matole kami presida mido wiromo nikimba kutina babizan kuhiho zaza bainge ziswa ni mkoro kutina mbezilona bainge vash 40 bainge za duhamoza surumene kutina bainge kojolambu ziho bantina seromu na serengene dana waremabo pia na waparadisi nedana waparalize yabo na wajusamu pia yabo wanadamu wao yode namna wanadamu wao wafikirio abonge watukufu karina uto ubaki aruma hayati hamada un karina uto ubaki aruma hayati hamada un karina ujua ifo riwane na ushenzi hamada un ifuri wane na ushenzi na unaharamu karna utobulensi hatu itsorengwa ni wanadamu wa ajabu na mnainu kwezo watukufu karna utua ifo monge namtahadhari namtulilie mke harumaze dunwa bamnyezi Mungu ngujoriniuka eza khairi haraka banu Allahumma amin namtulilie bangar jobu wanando bi idhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu jo jalie nsi hatu
irejei mihononi haraka yaho wandu walona irumbi neti. Allahumma amin. Nguyari nikeza kheri harumwenti hatu enu yanzizo kheri nguna mnike yarere enu ranzizo shari nguna mrejezeshu na mtulilie pare ni mbeze dua na mbeze dua bangar jobu wananro tihale banu. Allahumma amin. Mtulilie nyongo wezenia haina mru ya konseye mwanyanya bele balo huja lo utanganya haina ujoreme yako tie ujopulia mru zgelegele haina mru na juwe ya ukana Mwenyezi Mungu wono mru huo yabo maudo le balo hija kutamba shabalo kwa bujibiu na ujo kemdo la kaurenda nai yabo mru ya tijwe jitwa o wakati huo mru ya tijwa ambaka jazijua shami minga mimakinifu ngami conscient ngami tranquille ya ukana ngari jo hunda victoire muda utoa hale bana na mtukufu wala ngami en direct bana wanzo intervene au okay okay haizo watukufu ngamu mmeyoni mtisazeze dua ba Allahumma ujori furahisha tihale Mwenyezi Mungu jo ritolea emafujari wanu haraka wanu mtike na harara ya ukahano mewa ba mmono Kadafi mmono Sadamu mmono wandu wa wadunga untipia kabati alimu kabati fundi sha ekenti edulumai saita mpaka wandu jo upinise lwabo watukufu izo ndizo ziriho zao zirirwao yabo ngari mambi yaoni yauka ngo wandu ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. Eka yodi telefoni ni rumia umanama mtukufu Kabir. Eka ngo anzo mpauru mango jonambie ngo joni para eka ngo anzo intervene ngo joni para haruma indoaji unazishi ekani upare harumendo aje kenga we na fikra wajuhanza uzitekeleze mtukufu kabati tabu de namna hiyo haizo narike harumaze duma bangar jo wonando ni wandu meke kamjala wa hazini na mpare d'urgence imatomana hanyu mwambe kanari lemewa haumhane ukakweli kamjarenga tabu ya wandu katiyonga duka makini she kamdenge tabu ya wandu na mwele mwilibe baurisa kamdenge tabu ya wandu na mwilibe baurisa bauhoza ndaso jabia zia joya bahumlala abahumlala ya tebote bahola ya bai costume ngamwedo romeki hai romeki dawala warotso watisa umkaswa dawala wahibe dhahabu ya wandu mbias kare ya zendi yofanya sina c'est directrice c'est comptable c'est gars omek dani ari directrice comptable na maingeni na mdema libe dhahabu ya wandu na mwambie mazifanyo libe dhahabu ya wandu au mremesini mnamkaza sini mdogo aina kutobira wala jafurisa mnadi hadi libe dhahabu ya wandu sha ene buto mlibiani no mjita vantara yo kanaka mlibi yao federation kam libi ya wandu mtoto kanga mwilo mwede mwadufanya papa na mwilo mwede mwadufanya papa na bishilie mna kaswida ruombeze dua mtulilie banga jo wonando wagwa inga jo wonando Mwenyezi Mungu ajatsori umbato ajatsori tabishata basi shele kaulo muhimu na kaufanya bana enamna wandu wanzo watu ambalie ni ukana inti ya zali waeche ineni ya joka abo hata joka jao wala in shakartum la azidannakum wanekam ndo ndo njema ndo shukuria Mwenyezi Mungu joenjeza sheka uona ndo mbi ndo alhamdulillah ndo foma ha gabango zo shukuria ndi boda bala matimo tibidi wala in shakartum la azidannakum wala in shakartum la azidannakum utotorulile wandu wafuru fungia wandu hibia wandu todamba kana wala in shakartum la azidannakum wala in namda shukuria zo namda shukuria hindi bo mwanza shonka dabo anenda dabo hibia wandu wa wandu rishukuria wali ulidia rishukuria bo utawao wa hadara jaundo attention amini soefu bo komori
nikamdo mfumbu wa shabanu ngani owenju kwa hamaka wana Zaimeri ekamdo ngodo meki na renge bubu ya vae risido mrambu wani bani bidi mfe pirizo pia ngani makomplisi mdua wandu wajiba kamtufanya pression maba na nilibeta habu ya wandu kwezi shamdaza kabati mzima dani mtu ambakana bana urikazo na bwendi wewe bana urikazo na bwendi bo ngatoa edadi ruoni banyinizi hapa pia bana kabati mtu ambakana bana wari banu renge jonga tukufumbula na yonzi yaniko ari banu rini kwa tabuli zikare irengwa bwishia mjombaniko ambaka bo wandu wani wala watu wanti tabu hiyo ambakana ashe utende imara zilishili fahare kwa libeta habu ya wandu imadamana wakabo watola engeli lishirika muhtarama wallahi kama tukao imadamana watola pia libeta habu ya wandu ke bantu wa biro indwaje ni karibu wa biro indwaje ili msahili shizani ili mjio mala honi maundu mdo hiba banu weido biwe tijalu wali wakarani wewe ni ashanga wanzone dena do firwa tu ofirwa o wanzone dena do amandabo tu abota abo wanzone fanya jaliaji tiba uso banu labo ntuwa onana wa huwa Mwenyezi Mungu na hutanganya nge ikawe mwanadamu ntuzima ikawe mwanadamu wali eze kufuru nizamba uzina tila wa al-Azhar Sharif ngela amini ya ukeza nuwazali ya ziredao na alihati na wao mguna hutanganya dawo na wao maudu twa kiyama amjohuranti eke kujatibu yabu kamjohu bala yeba nkuna uliona tena wajodo ni wona rumamala mulaji we eka YouTube ndo gozindo ati ngela amini ya ukangwa arenda ondo paske kengwa arendo nayi ngwa wao wandu ngwa fungo wandu ngwa hibio wandu ngwa violeo wandu ngwa firao wandu ngwa tafanya nchi yatu ngwa dalilisha wakomori ngwa menya wandu swala abongwa arendo nayi abekengwa arendo nayi ifori wa uwe hauri wala pize hauri wazie hauri do tabia eti asindio ngami wa uwa hauni la pize ya ukana ngamdodo nayi mdogo sana tamhara nge amba ngware donai ngebo ware donai rida zero namba raisi na mia mjoka eti raisi kachavotiwa hawa wandu wafungu wandu ekutusha kana enti hanyu amba ariranzi 2018 kapati nkofanya ngebo uranti azali yamba ukana ranzi 2018 yamba ukana kamja tabi kapati problemu ya jirikomori epenerizo pia kapati ngoza jirikomori enti hatu isangi yo megoni mweze enti wakangizo njema na yonti chashido alonje mahamadi enti hatu haina mdungu ndo $1,500 elugu amadiso hudasi wamba ruko hitiko shanduko amadiso unambi kutamba ngo gebanu ni ulilio wanama wafe yafungo wasaya yadua lazaru mwanajisi wasangwa ndungo utola odo ufiro wandu walo migration wandu walo migration ndo amba wizo Shewazi alidao wawechi wade wa emilia sisi hata wandumro masjidi rabwa hata wandumro daubini unuamba ura msesi ngwa na batele uli ngwa na telefoni ya madami ba ngwa na batele kuti na batele kuti uneze ngo ziro mbandu ambao printemps arabu abuge izo na kantana be bana wana wasomo ngwa bana ngabo wandu ya wallahi ma ingenieur na intellectuel ma diplômé mduyende hula ekakuja pasele garden de haha yawe ndawanja maungu hiyo kwa tuto hazini ekakuja fanya jambo tufanye no ujito rufaria mwana mzee rasha ewe bwana rais kukarapi kwezi uone hizo azali yafa araria hende ateresa oyi endaishili kishki enamna yakamba tija qalil adab yakabwana na ufujari ujojibali yakimwanadamu warjo mstay ndongo nne amado owalone Zaimeri na ujokana mengoni mema adiwa Komori aminusu yefu balaka jamana na azali shabala akaula waende adufanya misio zirwaji kabati mdulo ne nyumba ya aminusu yefu Komori uelewa majindu ne malaba ne mafahavalu ya roha ya mbao sile maadi wa henti kazali doko mwangalia nekenganyi wawade ekazali doko umlozane kenga manzo mlole ekazali de yamtiniani zepare nenezi kombe neze sali ekazali do mdengezo nize swala ekamre mwane zebare ga modar salama wondo ko do mkompara ekanga manzo ze telefoni wondo mkompara abukweli kubali kasima adui kwa kati madubilo ne corona yede ya mangalia ne kwa kati madubilo ne nini esikloni kanet yede yamsaidia ni shatinda si diaspora abukweli simadi wodo ko manzani wallahi lazimu mhunde mrumira hana azalia mtafanya nyira hane namna matafanyiwa na mbalie na eni mduna beshe hao makulu abu na sindanu wene wa do towe maungu ya wanjaju zotere
nono hawambia ukana aina mali ya njia wale magari ya njia aeroporo libarajana liba majana maili pia mapesa ngatungwanyisiwa shenge ada mapesa fanyo hazi waduka mishana waduka maflueri waduka baza ukanti waduka epare ila ijoka itilwa waduka zendi nizaza centre commercial hula shango hatungo urenga wanyisa waregele bange amwenge yabo sinabona mlia wandu wa fire wandu ya viole wandu ya hibie wandu wa torture wandu wa fomo bari na hizo pia yarudia nenda nomewa ini ya tinda ibibo malaba madi ngamfikiro kono Afrika kamili kabati mndo wa 20 kabati president 20 ya hekati azali yona bo mwale champagne dabo mwale champagne abonge ezamwiso ni wazade mdungo ujaba nimufanya na publicity o meki demeki marodi ila kanambe izingare jau mba imisinda nune milala mwambe kebele kubadasina meki mifanya zo meki ngamwe kai ntutana bewa uzole bange shani wedi kabati mndu mtira mamdi ya dhulumu na mlibedo habu ya wandu njo udasi ebani kamsona haya ebani kabati mndu ulona mndu msheda ba mamada albani mdegeda habu ya wandu awanu ngampula ono wandu umahanyu wandu ashanyo nabe ekawona mnapa uniyo mndu mdegabtia ekawona mnaindi ni yore lera muze bangone mwana so kat advisor record jole zo mfanyao jole zo mfanyao ebani mwana mtu wana haya hira aruma mi dom ndo mtuko mokana kabati mndu ambia chikabanu kwa mengoni mwandu wanegeda habu ya wandu bo bane matoma na wanomewa minja kabo mitinyo ngabano mwa nyumeni watu okana msisi msenje akaba ibiti sati roha ngabo akabo imana wasilibeta bya wantu madami haudani hari fakiri wa jamda dabi nezekiki na wao wafanya amabala kwa tina rongo wapua wandu ezentuzini wajo wandu wafe abo wajo fungiana na Afrika tambe minto mchuwa ngabo hufanga abo uralo hicho ufa yomdungu jo remani wali akaendeni jao wa halida ina dobi restaurant yo la waya batorema wafuma woja uta izombugo jo jua yanendeze ngoni ya turenda izo ndizo rakanzani mwambieni kwezi watukufu ezabaki ngarjo wanando Allahumma amin muda utowa hale insha Allah na mishilie mnakasida oyi ekaizono gori hundru mbuliye ezinkada le mahankati ne mavwenje watuka ujado ambe ariside mali wa hekomori bakari jadibi wabo azali anomeo izo ndezi haba